Nekoliko udžbenika istorije engleskog jezika je dato po svega par rečenica. Tako da najprije čestitam kandidatu, magistru Nenadu Tomoviću, što je napisao doktorat u vezi sa tom temom, prikupio najpre veliki korpus iz raznih izvora i zaista ga obradio veoma detaljno. Onda ću samo postaviti par pitanja i eto dati par nekih. Ovako napisano stiče se utisak da dajete neki zaključak da pozemljivanja više neće biti. Dobro, na strani 12. ste dali tabelu koja daje procentualnu zastupljenost pozemljenica u engleskom jeziku. Možda bi bilo bolje da je ta tabela sadrži osim procentualne zastupljenosti i broj rečenica. Samo želela da vas pitam, a o tome niste govorili ni u vašem ekspozeu, u vezi sa semantičkim promenama. Pomenuli ste ih na početku u poglavlju 3.5 i zatim koji je nazvan transsemantizacija i zatim u poglavlju 9.4 koji se zove semantičke promene, ali ste dali viđenja više autora, pomenuli ste nekoliko mogućih sistematizacija tih promjena, ali nisam vidjela da ste navodili primjere iz korpusa. Vi ste se u neku ruku ogradili navodeći u 9. poglavlju koliko je teško govoriti o tim semantičkim promjenama, ali bih voljela da nam makar nešto kažete što ste vi zaključili izučavajući slavizme u savremenom engleskom jeziku. Dobro, hvala. Ja bih svakako predložila, kada budete pripremili ovaj doktorat za štampu, da ipak nešto više pažnje posvetite ovom pitanju i da onda uzmete i neke primjere iz korpusa i na njima pokažete kako teku ovi procesi semantičkih promjena, jer ovako to ostaje kao jedino što bih ja navela kao jedno od slabih elemenata ovog rada. Samo još jedno pitanje, to jest da date vi vaše mišljenje. Navodite stalno da nije bilo, i poznato je da nije bilo mnogo kontakata između engleskog jezika i slovenskih jezika. Šta mislite, da je bilo više kontakata? Da li bi neizostavno upliv leksičkih jedinica iz slovenskih jezika u engleski jezik bio srazmeran tim jezičkim kontaktima? Da li je to samo po sebi dovoljno? Teško da sad reći šta bi bilo da je bilo, ali potrebio bih samo imao slajdova da malo bolje odgovorim na to pitanje. Kao zvaničnog jezika na teritoriji Severne Amerike se ipak javlja samo nekim eskinskim dijalektima, pa mi to prosto navelo da priupitam šta mislite, da li bi sam taj prostorni kontakt i veći kontakt između ovih jezika doveo do tog pozemljivanja ili bi tu bilo još nekih drugih i jezičkih i vanjezičkih faktora koji bi taj proces ipak usporili.